Жалал-Абад областы, Нуркен району Арал айылына келдик. Достор, бул жерде сатыла турган Европанын жылкылары бар экен. Ошону сиздер менен бүгүн тартып бөлүшөйүн деп чечтик. Андыктан каналда калыңыздар. Бисмилла. Машалла, мынакей. Tamam, balam nereye gidiyor? Malayı da atıyorsun. Maşallah, bunun boyu 1.76 dediniz ha? Ama bıldır tatkamız kumandada 1.74 oldu. Satam degende mallar geldi tartkan, hoştan mallar çıktı. Bunu kasa bilse gerek. Özlerinin metri var ekenler. Aşağı oydan tartıl vardı. Былтыркы боюнча тартылып электең, а? Ama Охо, бу мага жөнөттүңүз го жана видео. Видеону жөнөткөнүздө ал кичинекей эле көрүнүп калган экен да. Азыр муну жанынан. ben mingende demeseydim. Ооба. Oşo pıtımı neme olup koyun. Yazda tarttı mı da edeme. Bege koydum da diyeyim. Oşonda göz yerine okşa belki pıtımı. Canlı hazır. Beş bol katıp kalgandan da parmak ortadan olur. Bismillah. Анам эмне экен. Бул өзү путу өтө чоң экен да, анан кийин мындай кырмасаң ишиги кичинекей эле экен өзү. Машалла. Hazır apçık aylanda. Азыр алып чыгып сырттан толугураак тартайлы. Бул биринчиси Мусака, дагы экинчиси Dançak var. Данчак. Tamam mı bu? 20 жетти го. Bunda Бул dançak var. Данчак. Bu Ушу экөө сатылат экен, а? o şu satla. Zavodskoy pasportu ben dançak. А бул паспорт экен. Dançak pasport. Bunda onu dollardan hemen kaçan. Польшанык, а бул? Dollarda kaybolur. Бул эми ичинде качка немелери баары бар да. Var. Эмне кылабыз? Буларды токуп сыртка чыгарабызбы? Şarayla. Hazır. Basasın. Бисмилла. Бул биздин Польшабыз. Şakmayan çıkar oynasın mı? Maşallah, ana. Atkabı veriңиздер, достор. Yol açık olayla. Ela bu ne kadar bir sıkıntı var arkadaşlar bir çay konuşalım ne yapacaklar abi? Мусака, эми бунун берки Польшаны чыгарып сатылып кетти го. Ошо Польша жөнүндө да сурап коеюнчу. Неме ал бою 1.73, жашы 3 жаш деп маалыматы келди эле да. Ошо ушу менен тең беле ошондо. Tek oku bir yıl gelin. Сыр болбосо каяка кетти ал? Жалаватка кетти. Taksir ballar geldi 5 ol. 5 öteng namaz okuyup etken uyda atam berip ularga çürü ber dep berdim. Özü 18 jarımga bermey koydum Özbekistan'a. Bek olsunlar. Şulaşlarga azmaz çürük berdim. Özüde kalkıp çürük ölçüyorlar. Kalukay olup kalaydı. Жақсы oldu eкен. Жакшы. Алган адамга насип кылсын алар. Өтө зор экен. Эми Мусака, бунун сенасын мага $15.000 деп жөнөткөн экенсиз. Мен $10.000 деп чыгарыппын да. Эми шашлычтачы. Ошого анан өзүм эле келип бүгүн тартайын деп. Çünkü geldik de bunun bunday
колго тие турган сенасын канча деп айтасыз ака? $2,5 анакей достор. $15,000 деп кайрылуу жасады эле. Мына $12,500 колго тер жери деп дагы айтып койду достор. Ерлан о шака бастыра бергин, арактан бир кой берип койчу. Аягы жеңилби деп сурагандар жаман көп болду деп да. О деген тартайды мына арактан. О арактан кой берген. Кой берчи. Анакей достор, атка жол бериңиздер. Tart. Miniş gerek ya. Mini diş koysa ki bugün doktor özümün geldi kumandasında saatinde adamlar tan kalçılı. Bunanın da salgan sulaka. Kumandasında saatinde özüm mingemden ne bu? Bunlar var. Ulağı tam ayazdır ha? Evet tam ayağımızın girip çıkışacak şimdi da. Bir daha şu. Girip çıkar. Nemesi çok. 3 yaş ha şunda. 3 yaş oldu. Bu yaş eken daha iyi. İyumdayken de gördüm. Nasıl etti? Okey. Bu Musa akayның номерин экранга чалдырып коем. Ошо кийимге ушулат кызык болсо, эми видео сөзсүз кемчилдиги менен болот. Дагы башка суралбай калган суроолор боло турган болсо, Маке бул Polşanın документи, а? Dokumenti Polşanın kodları özününчө. Aha. Üstünde. Bu özünün adı eкен, dollar eкен. Bunların parametreleri. Bu kaşkası, bu murdundagı ağı, bu kutundagı bundan ıldıy jagı ak, bu ıldıy jagı kişine ak. Art jagынан bu berki kaptalынан. Bunu paroda Slaska. Slaska. 01-07-2019. 9-жылкы пулун, а? 7 ayda 4 yaş bulup da şunda.